Twonge kandi kubirizaho shuti bakunzi ba Master TV 1. Uyu ni umwanya tugiye kubagezaho amakuru. Uyu munsi ni tariki 15 z'ukwezi kwa gatanu umwaka 2025. Amakuru yacu turaza kuyahera mu misozi miremire y'Imurenge ahitwa mu Mikenke, aho drone ya FARDC yabashije kugaba igitero. Amakuru y'ubundi yacu arakomereza muri nontara ya Sud Kivu muri territoire ya Warungu mu gace ka Ruhinjwa, ahavugwa guhanurwa drone itabashe kumenwa beneyo. Amakuru yacu n'ubundi turaza kuyakomereza muri Plaine de la Ruzizi ahitwa Sange, ahagaragaye mu pasteri akora ibintu abaturage bo muri ako gace bise ko ari ibyaduka. Bana na Master TV 1, nimba utarakora subscribe yikore kugira ngo uzozubasha kubona amakuru yizewe, kandi amakuru asohotse buri ako kanya, buri kanya dutatu yabagezaho amakuru yose aca mu burasirazuba bwa Kongo. Uwo mwanya duhita tuyabagezaho. Rero tukaba tugusaba ko wakora subscribe ndetse ukazutanga na comment utanga ibitekerezo byawe, kuko nibyo bizatwereka ko mudukurikirana. Uyu munsi tariki 15 z'ukwezi kwa gatanu umwaka 2022, ihuriro rya Kinshasa ndetse n'abambari babo bazalendo FDLR uyu munsi wa none bagabye igitero ca drone mu gace ka Mikenke. Reka twibutsa abantu ko Mikenke iri mu burasirazuba bwa Minembwe. Iki gitero caje nyuma y'ibitero byabaye mu kwezi kwa mbere kwa gushira n'ukwezi kwa kabiri, ibyaje guhitana umuyobozi cyangwa se umukuru watwirwaneho wakoreraga mu gace ka Minembwe, General Rukunda Makanika. Nyuma yabwo ibitero n'ubundi bya drone byikurikijeho biraza bikomeza kurasa amasasu menshi mu mihana igize komine ya Minembwe. Nyuma yabwo n'ubundi biza kugaba igitero ku kibuga c'indege ca Minembwe citiriwe Gisaro. Nyuma yabwo hari hashize ukwezi drone itumvikana mu gace ka Minembwe no mu nkengero zayo, ariko uyu munsi ahagana isaha 4 za mu gitondo zo mu burasirazuba bwa Kongo, drone batamenye iyo yaturutse, ariko benshi bakeka ko n'ubundi yavuye Kisangani kuko niho ihora ihagurukira, yabashije kugaba igitero muri ka yatwirwaneho ibarizwa mu gace ka Mikenke. Gusa ku bw'amahirwe abarwanyi batwirwaneho bavuze ko ino drone ntacu yabashije kwangiriza, kuko yaje ihageze irekura amabomba nk'ibisanzwe, ariko bahora ari maso barayirasa barayamurura ibasha gusubirayo. Rero nuko byifashe. Ibi ngibi bibaye nyuma y'ubwo bagerageje gutera Minembwe na Mikenke baciye ku nzira z'amaguru, ariko bagasanga twirwaneho yarubatse inkuta zikomeye cyane ikabasha kugenda ibasubiza inyuma. Nyuma yo kubona ko intambara y'amasasu cyangwa se intambara y'amaguru aho baca hasi ko twirwaneho iri maso, byatumye bongera kandi gusubukura ibitero byo mu kirere kuko bari babikoze mu kwezi kwa kabiri. Amakuru yacu reka tuyakomereze muri Plaine de la Ruzizi ahavugwa ikintu gisa n'izaduka, aho umuntu wiyita umupasteri yaje avuga ko ari we Imana yahaye misiyo yo kuza kurangiza intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo. Avuga ko ubu nyine ategereje imodoka ngo yerekeze aho bita za Rubarika, akomeze imbere ngo aje kwirukana twirwaneho FCM23 bari Katogota, ngo ndetse akomeze na Kamanyura. Mu bigaragara mu mavideo yafashwe n'abaturage bo muri aka gace, uyu wise ko ari umupasteri Imana yahaye ubutumwa kuja kurangiza iyi ntambara yari afite inkoni, avuga ko iyo nkoni ari Imana yayimuhaye ngo azozayitunga, ngo umunyabyaha wese ngo ayitunge, ngo n'umuntu ukorana na M23, ngo n'umuntu wari amafaranga ya M23, ngo n'umuntu wabashe kugemurira M23, ngo iyo nkoni ngo ibashe ngo kumuhitana, ngo iyo nkoni itazahitana ngo nibwo azabona gukoresha imbunde. Muri video n'ubundi zafashwe n'abaturage batuye muri aka gace zerekana inyuma yiwe hahagaraze abantu bambaye imyenda itukura, abantu bagera kuri 5 bafite imbunde za AK47 bamukikije, ndetse urebye no ku ruhande rwiwe hariho ingoma n'amapendo, bigaragara ko asa nkaho yagenda abwira abantu ko ari Imana yamutumye, ariko imubwira gukoresha izo ntwaro zose yitwajije. Tubereke video yiwe uko byari bimeze mu gace ka Sange aho yakoreye ibi ngibi. Munyumvirize Mungu wanduma
M23 kwa mkano kaya atavyuke tuma neri maisi kusheza yeshi liri franga za M23 tuma neri maisi ebane munyuvirize kangomera magasha ngagenda ku territoire Buvira anamba kamera ko kuno ushaka kwezo twala kaya kasango be chef de cité ariko twala ko munyuvirize nabona niri mukaki ndamfurika mutinanga batwala kwezo twala kaya kasango ngambalo mulosina ndiyo kana mbura kana nabona mbawa niye na katwala kana kaya yinga liguma ngambalo mulosina shulu kaya kasango ku bantu batumva ururimi rw'igifurero niko yakoreshaga ibi nivyo narimo mbasobanurira nivyo yakomeje avuga ko ari Imana yamutumye akaba agiye guhasha cyangwa se kwirukana umutwe wa M23 twirwaneho uri mu gace kakamanyura. Amakuru yacu nubundi reka tuyakomereze muri no province nubundi ya Sud Kivu muri territoire ya Warungu aho hagaragawe video y'abaturage benshi cyane bunamye hejuru ya drone barimo bayitanyaguza. Amakuru ava muri aka gace yakomeje gutangwa n'abaturage batuye muri aka gace bavuga ko hari saha za mu gitondo ubwo drone ya FARDC yagabye igitero ku mutwe wa M23 twirwaneho AFC ukorera muri territoire ya Warungu mu gace kitwa Ruhinja. Nyuma twirwaneho AFC M23 baza kwirwanaho babasha kurasa iyi drone irarara iza kugwa mu myoma aho abaturage benshi cyane birukwanse baja kuyireba. Nyuma yo kuyigeraho bakomeza kuyifata bayishanyaguza aho umwe yakomeje atwara agace kiba kuri iyo drone n'undi nawe atwara agace kiwe. Ni mu bikurikirane muri video murebe uko byari byifashe. Reka twibutsa abantu ko ibingibi byabaye uyu munsi tariki 15 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 bikaba byabereye mu ntara ya Sud Kivu muri territoire ya Warungu mu gace kitwa Ruhinja. Rero nuko byifashe ku bindi bijanye n'umutekano turongera ku makuru y'umugoroba. Murakoze cyane kuba mwabaye hafi ya Master TV1. Nimba utarakora subscribe turagusaba ko wayikora. Mugire umugoroba mwiza aho muherereye mwese.